Hamis meach fóhachas hiad glasig mór ger mit janu baro Sgìre ma surgo. Good afternoon, customers. Well, look, Urras nearfloch, agus cúidigh chuldaí. It's been a learning curve for us and for the customers, but we're very appreciative that they've decided to support local and we get through it together as a community. Hu kan glasach sias bui coiersnokken figan heil an an imimetochtje vergooi. Gonnik sinje maar jerig coiersnok Oighreachd wan natuurlijk tussen hannig een hos een coronavirus. Het quatri na rangstor gros agus a vui hu kan Oighreachd behe major na Sgìre agus an look Urras. Sannig Paddy agus Joanna Fury a haastor gros agus hu get umrig shachat maar jelik jad le kusen tronomiasen me jerig. Hamis is smeching Ghabhsainn gleva. Washing Urras of Trang ach hamis smeching huad huldaine hulakal bad geori. It was quite a shock to begin with, and we found we had to adapt quite quickly. We had a lot of supply issues to begin with also, and we had to change the way we ran the business towards delivering a lot because there's a lot of vulnerable people in the community. Washaravas akamarha for me get a dolkene tegen se coiersnok klestu van a vu in naartje dinje witchin hukussen. Gaas on a berhange ton a glossig shias le chorus keret ordu ankach la. Kujach lak na sharavas en chutrumach sho bij einen je krishni agus doel kaipal. Maar moren se coiersnok wa eine glasters en nachi agus a fene gullis ne eke gunne norish. Wa bonek een hooslte aan kan jish le doel e fene gan a vu naar a vai ketetje gashen e janef. Man bhaising can tosho go you haro chlánach am son gyn Spiorad na gach sfa sio mag ar idu cwjigin hyn gondaris fe glachin am hannichting stinja she Paddy hen man betichtig ach fe chijig vi bri ma yen na kreven se bri ma yen vulde gyn chula sva ma va John fame go ha match no ho St Paddy's Johan event who's staff and a gross store straight me follow Sgìre yn Ghabhsainn ac mae dof. Agus chwanís na balis a hwldyn yw hwb. Fyrist cwrachwch. Fyrst at y gaddogyn. Fyrst at gaddogyn yw'r sgydwyd y ffadogyn gymau ysgwrs Ghabhsainn an namon. Ba kutjen look oproch ek nach ro kommes tjinestiach ijar agus fein alle e gonnik een opperlaichel ak e garigig. Hashin je wikman strang na washing Mr. Hoshi jerut. Zo'n harodenia Jonochel, wel fiets de kooi miele en alles jorne weg, zo wat Johnny barok als een gewoon snakken zo. Wat natuurlijk goed, le chelig ook, mond, ja, ik kan maar savas. Ach, wel, gerapelig het dan goed, zeker amish als een cool en hard, dat is een jaar zo. Gaan je met Johnny uret cooler die dingen. Wel, fashion Johnny told op school als een gare is. Son va mami Johnny in the deliveries is for daddy Urras of you. Well, I think we're in a good place now. I think we've risen to this challenge, so I think going forward we can carry on and make whatever changes we need to. Huk star gros tokat on Sgìre, lewe kutjachig las een eretes avansen meguliche washo. Waar het heen is geljaar greeliges en alles a coiersnok een oppergroei huk pisoch slanch eentje en looi, agus een keintjoch genoeg goede kaal ik gach njach gehinnetal. Ha coiersnok tort taik voorgijf. Hamis is meach gela tort torgein is smeenjoch. Maar jen wie kan ook is coiersnok ac yn hyn. Maar we Juri Petra van de Suanipost. Sva goed voor go je fiachre kamal. En daar wil het al. Waar we jullie dan ja choppen garide.